Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise Kongo Kinshasa yatangiye kuburanisha abantu 25 babarizwa muri M23. Abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kuburanisha Corneille Nangaa wigeze kuyobora komisiyo y'amatora. Muri 25 baburanishwa, 5 nibo leta ya Kongo Kinshasa yabashije gufunga. Ni nabo bagaragaye mu rubanza ni Eric Nkuba wafatiwe muri Tanzania mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, Nike Samafu Makino, Nanga Basena na Nkangia Nyamacho Microbe na Safari Bishorlike. Corneille Nangaa we arimo araburanishwa dahari aho kurikiranweho icyaha cyo gushinga no kuyobora Alliance du Fleuve Congo AFC, umutwe wa politike na gisirikare urimo M23. AFC M23 ihanganye n'igisirikare cya Kongo Kinshasa mu burasirazuba bw'igihugu, aho inyeshyamba za M23 zigaruriye igice kinini cyo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hagati aho Nangaa mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique yatangaje ko urubanza ari urwenya rwinshi kandi ko rukomoka ku bujiji buri mu butegetsi bwa RDC. Yagize ati ibirangaza nk'ibi biterwa n'ubujiji, gushaka kujijisha abaturage no kudatekereza ku butegetsi bwa RDC mu bihe bigoye. Iby'uru rubanza biravugwa mu gihe Perezida Felix Tshisekedi aherutse guhagarika umuhuzabikorwa wa gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarabarwanyi Bahara Okwibale Lusheke Jean Bosco uvugwaho kujya muri Uganda mu mishyikirano n'abahagarariye umutwe witwaje intwaro wa M23. Iki cyemezo cyatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Tina Salama kuri televiziyo y'igihugu ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, ariko ntiyasobanuye impamvu yatumye Bahara akurwa muri izi nshingano. Salama yagize ati Bahara Okwibale Lusheke Jean Bosco wari umuyobozi wa gahunda yo kurambika intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarabarwanyi yakuwe mu nshingano. Tugarutse ku by'uru rubanza rwatangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2024, ruri kuburanishirizwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro iherereye i Kinshasa. Mu bandi barimo kuburanishwa abenshi badahari harimo Sultani Makenga umukuru w'igisirikare cya M23, Bertrand Bisimwa umukuru w'ishami rya politike rya M23, Wiringoma umuvugizi w'igisirikare cya M23, Laurence Kanyuka umuvugizi wa M23 n'abandi baheruka kwinjira muri AFC barimo Adam Charwe, Yannick Chisola, Jean-Jacques Mwamba, Alumba Lukamba na Arimagi. Umushinjacyaha yagaragaje ko bose bakurikiranyweho ibyaha birimo ugambanyi, kujya mu mutwe witwaje intwaro utemewe n'amategeko, ibyaha by'intambara, yicarubozo, ubushimusi no kwica. Ahamya ko byakozwe mu gihe cy'intambara ihanganishije M23 n'ingabo za leta ya RDC. Biravugwa ko 5 bafashwe bafite ibyago byo gukatirwa igihano cy'urupfu mu gihe ibyaha bashinjwa byabahama. Tubabwire ko Amerika n'ibihugu bikorana mu karere byashoboye gushyika ku masezerano y'agahenge k'iminsi 15 hagati y'igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba za M23, ariko bikomeje kuvugwa ko bacishamo bakarasana, buri ruhande rukarega urundi kurenga ku masezerano y'agahenge. Nkuko amashyirahamwe ashinzwe ubutabaza bivuga, abantu barenga miliyoni 2 bataye ibyabo kubera intambara, ubu bakaba bakeneye ubufasha. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.